Benveni alla maneja. Oggi è nus al circus. Wow! Cau è nus fa una visita alla scuola de Masain che ha un progetto insieme col circus Lollipop. Es ist spagnai. Nu lesso di maneja aviarta. Wow, wow, wow! Aber tochen che a schöne Show che funziona trovi in massa temps, treinament e preparazione. E le scolares e le scolars vengono a dire quintanos c'è chi ha trovato per preparare la show. Aber in prim, mi rende de neo che quella idea di circus deriva insomma. Circus, qui è il pled latin per un rinch. Ed in quels rinchs, o eben circus, viven rend els temps dels romems in postudle curses de charozzes o combats de gladiators. Il circus modern ha sia origine intorno il 1750. Differents artists comenzaven a presentare in gruppes. Lur shows daven quei da fazer sul palco in mezzo comune o in maneges arduandes con un ur de line intorno. La seconda variante es vezza finoz, il rinch del circus. Queste presentazioni erano però in quarant liberi. Il 1900 ha quello do il primo circus con tenda. Uscì era possibile di dare per presentazioni erter 3 ore. Ed un altro vantaggio, oltre che in lös publics stovava minci un paese per poter fare la show. Fin il 1940 erano i circus in Svizzera estrem popolari. L'ora è però non della televisione. La liet non stovava più accesa per si divertir. Insieme con le guerre mondiali, un fitch difficile tempo per la liet del circus. Ma malgrado tutto, è il circus ad una di ciò vies per si inventare de nuovo e de uscire survivere in nostro mondo moderno. Quasi mince circus so specializzone in un calcio sotto. Sia qui il grande circus Knie, ci va bene le grandi città, il circus più piccolo, ci va le regioni, o allora il circus Lollipop, che è specializzato sui desideri di fans e giovanili. Per esempio, con gli anni del progetto Scoccau a Masain. Al momento è ausgratte was mai wieder la prova generale. Vede schon in gau bein, no? Aber perché tot vesio a schivain anni jude da gas lentirianna. Per la prima visita alla Museamna a Masain erano ils Afonso concentrati in prendere ils tricks. Scocchi saudater in circus dati a cheu differentes gruppes artisticas. Ier hanno schaus a decider ciò che volen fa. Akrobatik. Das ist cool ausgesehen und ich glaube, das macht Spaß. Ich werde auf dem Fass laufen und mit dem Ring jonglieren. Ich bin schon mal da dabei und dann habe ich auch Fakir gewählt, weil ich bin halt recht interessiert am Feuer darum. Fakir, das ist etwas Außergewöhnliches, was man nicht immer in der Freizeit machen kann. Ich habe mich für das Turnen entschieden. Bodenturnen. Warum? Weil ich dann sonst auch gerne turnen. Dort kann man halt einfach turnen und noch Zeugs lernen, die ich noch nicht so gut kann. Con bastuns, balles, sugas ni perucas vai vid l'exercità. Che bo tot funzionesce in prima ga è clar. Acrobatica, jonglani, strionà vuol esser trenau. Per quai han ils Afons de Masain zustimmt als Manaders del Circus Lollipop. So, okay, geht das? Ja. Kannst du das auch so halten, schau. Okay? Ja. Dann könnt ihr nämlich hier schön, dann haben alle etwas zu tun. Als drets tips e tricks del Profi san ils giuvens fakirs schizun meglio fiug. Zutun, genau. Gut. Fa e repeter. Già che tu ne forse stentus fa den doppelagé als artists giuvens. Ich wollte schon lange Jongleur werden.
und habe mich auch schon gefreut auf den Zirkus. Gelernt habe ich eine Pyramide zu machen mit etwa 3 Stück. Einfach ein bisschen schwierig, weil der unterste ist halt ein bisschen schwer. Und Kunststücke, Zweier, wo man so rauslehnt. 2 Sachen sind und ich jongliere halt gerne mit dem Ring so auf und ab. Ja. Wenn man es mal kann, macht es Spass. Toccam che vien presentau venerdì sera ein trenar a perfezionar l'inscenazione. Esci restano un 2 dis de trenar, san ils scolars schon aus gedat in una buona show. Ja, sie wird gut, weil halt alle das Talent haben und alle üben gut mit. Ja, ich freue mich auf den Zirkus am Freitag. Das Festlaufen muss ich noch wie zu, aber mit dem Ring jonglieren kann ich. Gut. Ja, weil alle echt gut mitmachen und alle können etwas. Eigentlich können wir es recht gut. Und sonst schaut die Leiterin, dass sie noch etwas macht, das einfacher geht oder etwas anderes. Artistas ed artists motivai. Il più importante che trova per una buona esperienza da circus. Boah, also schon wesel quai, ist das ja die, che bin gerade eintig motivata da fare con Impertrix, solo le domande forse piuttosto ci prendessero insomma mai. Ok, pinai per primo trick. Ok, sto da in tempi più breia. Un secondo trick. Hallo? Ja, hallo. Io vengo sbagliando a fare con il circus. Dai, sono una chance. Ok. Aber okay, la prossima gasta se tutti ne con trena con els lentirianna. Os mre nus abron chemidades che il circus a stufa tra els de vos chenons. Per els obgers de nus es a ozen di tot normal de viager, visiter outros paiais ed outras culturas. Eins ciendans dera quei tuad outer. Viager dera fitch stantus e cer. Per cui es va da quella volta un altro modo per poter musare roba extra o exotica. Sia quei urs, elefants o giraffes, ma pövels americans o liet da pelnaira. Ci voleva vedere roba extra o exotica, vai vens ciendans da dire ent il circus o ent il zoo. Da principi è una buona idea da musare la liet il mondo e le presentazioni vaivano un gran successo in Svizzera. Ma admettino ot avaint, tu füsses la persona che si rede ein in un circus o zoo. E di per di nissen liet ci volesse sai cuccia tu sotes, cugines o dormes. Scrigiaivelo. D'una vart der la liet nem per fitch interesseda. Liet da pelnaira no vaivano els gers en me vis e scha lura ben di sens entels cudes. Ma dall'altra vart vaivano per obgers l'impressione che la liet da pel clera sia calciosa melde con la liet da pel stüra. Che la liet saia sul vegia e scopesces. Con le televisioni o più tardi lograr la possibilità di viaggiare più buon marciò e loro per fortuna era perdere il desiderio della liet da fare liet extra nel circus. L'ultima presentazione da pövels esters va valeu in Svizzera il 1964, di mena ens niente 60 anni. Ciò che però restò e quei per parte finoz sono le bestie selvages ed exoticas. Tigers, giraffes, scimges o urs de glatsch. Per divertir la liet sun ils circus nies sun vaire creativas ideas. Sien quei urs de glatsch ci sun en trompeta, James in schotches ci soten o urs sun velos. Car d'ora lustig o, ed la liet der da quella volta incanteda, de fzair ci des tuot possibel de musera las besties sulveges. Ma col temp
Also cominciò a realizzare che le bestie sem sentiments e che quei non corrisponde a loro natura da fare della roba. Per cui ho quedo ad una de più reglas e scumans. Oggi hem il circus tenere in reglas fix severes per insomma poter viaggiare con le bestie. Ed ad una de più circus esisten per esempio sun shows de tigers o elefants. Els provan ussa con novas formas e tecnologias de divertir il publicum. O schet un giunst patir o fer robas ch'els non volessen. Cau masin è quel gin tema. Els sulets animals selvadis che van cau spesiant ein le scolars en lor costums de tigers. Et scoive so, queten quels quai pulit cool. Io la giusto concentrare al scolar sulla show di questa sera ed a vostra casa vi vigio invitems ed tocken gleiti. Tschüss, tschüss!